then jarme media partner bese mihar media partner adi advocating rights of children ak e giturun irona se bole demme me safaha kofi kan nengawande hiwani mi ahamekani impilge staff unnen henu ingeto berum bes mashhur coach shujaves bariwan ingeto mi ironas ke faratun coach shujaves ham ikamuga baran iskon e bole almenge edumaki vihaves boda mi port safety week ke harakataku ges mi ranga bariwan ben fulwa huriha befun mes vihaves sabaka almen social media platform taku ges mikama gule malumat war boda hissa ko fahunnan vihaves dina befulun abaha registry kurawwa mi port safety week ranga බෑවිරි වෙදුන් ඒ අල්මෙන්ගේ උම්මීද කියනිකා 31 දෙසැම්බර් හෙන්නු තාහරන් උම්මීදු කණ්ඩාලා ඉරුගවෙස් මේ 31 දෙසැම්බරුග මේ දූ 1 කිලෝමීටර් දුවගෙන් ආහාර මේ නිව් ඉයර් රිසොලූෂන් එක හෙදුමා රංගලුවානේ වර රංගල කොමක වෙගෙන අදහසකන් ඒ දුවා ෆරාත්තක වර රංගල ෆුර්සත එක්කන්නේ මේ රාජ්‍යගේ භූරි කන්නේ එකකී දුවා මුබාරත් තවසීම එම්පීඑල්ගේ ෆරාත්ම් මේ ෆහර් මේ මුබාරත්ගේ සමගින ෆරාත්තකේ බෑරව දන්දින් අනේ faha kollana ituru coming with me safety week ituru kamme me bane iteren hingane ituru kamme be almen safety week aln kommes waraka demmi tawal kurefa kandata tariha ikiga kiyada den 26 december galmen havaje meni opening ceremony ashit jahairuga me safety week gule huriha malumat den e safety week almen kuruma havaje fa kandata ka gule gotun me opening ceremony ga me feshunga rasmiyatu ga mikama gule huriha malumat den hissa kuregen dane almenge kumfunege CEO Shahid Ali adi almen management ke huriha be funna adi board member ums me rasmiyatu ke bayar badandawana adi egi turun almenna equiri adi turu kumfunita kumbes me rasmiyatu ke bayar badagannawan den me oti sabbis wana duho ama me oti health screening efo me oti safety culture awareness workshop and kurimbes faha kurigota me hama MPL ge inge toti MPL ge head of huga mi harakatan ngiruga safety culture awareness workshop ade duwahaka demigen ebede egi turun demmiyati hatavis maaf kuraba ashavis december gumeti first aid training efahu mi ahama mikama gule ituru malumat tin malumge management ke befuna senior befuna ituru malumat tinuma hama ituru workshop e bevigen dan den ege iturun ndma ge faratun awareness session ge ndma awareness session ne besebe ege iturun accident and incident awareness session ne besebe den ama accident e bunima ingeto mi hingani emme mihige faratun ingeto war bawr factors tan mege ekulegen bani accident en hagegetu ga hingani hamekani emme mihige bushukonu misadaka miscommunication na war bawr kantattakum meka kantatta hingagen dani hagegetu galme mifada awareness session e babam beenma maganu sababu kives mi sagafe dirwa alaku anikavs mi kantatta vi haves madu kurumattaka den ege ituran huri kantattaka badada kamuga banama time and work stress management ke session take bev mamani hama jehifai senior befulna sha adi kumfuniga muwazzafuna huriha muwazzafuna besmiyani hama jehifa bevuma ade den ege iturum mi 30 december ga mi fuduhunge faratum bes malumat mungen dana adi kids safety drawing competition enge ingeto mi hulumale port mi huriha kudinnabbes hama mitana gos haviru hatarugadi summit gamete hatarugadi summit faskadi summit bevuma ahamaje fairuga huriha kudinnabbes alun menge ummidaki waragina kudin mi drawing competition gos hama inam take vis libigen dane mi drawing competition gos bavilum adi ege terega almen dakkadana portu terega hulmada international terminal gaves mi almen dakkadane tai terega masaketan hinga gobbes kommes waraka fenigen dane mi harakata kurigen dairuga den alun menge emme bodu item yoti 30 december gumeti alun kurimbes faha kurigota safety week run mi ranga almen mi run kuriya genda iruga mi miharu almen bahaka dekkum dani huriha beifunnas mashwara koremun edani mi almen hulmade international port himene sarahaddum feshigen 1 kilometer duwebe gotan kankan arrange kuruma e faharuga badataken astane hennames miharu bahaka deke fegotaki demmeti closing ceremony ere medu agadi tiriuka closing ceremony aikiga almen port safety week
kanala furi huriha kamen nimuni ennames andama mi dandiwaluga hama faahakollem beenum ba ennu kutange port safety week emme hafta eka digude mi gendiya kamuga beenames mi mige terega almen mi geneste program taka awareness session takun almen huriha beefulmes kabu kurenjen hagegataki mi port terega maseke kuraba iruges mi handa netifes noni ituru kame kurumga ule iruges port terega haraka teriba huriha beefulmes mi sadamata rakka terikam barabudan iskurabwagen maseke kurungi kitemme kurebe kitemme kudakamakum samayege natija war gosvedana faharwese baade banela goame masha balali kamuga beename sabena faahaga genda kanke hema almin ummidaki mikankam bihavis poda madu kurun henu tarnen port me fahu suwalakan mahala hive mi safety week mi onnani hamekani male ga mihuri terminal ge tere yatto nuniyama hulmale terminal himenehin hama e duhuge harakan hamati faha kure duration ga rajye ge itturu tantanaga se bhori MPL ge itturu port tange bhori e sarhadu tawge samma egotatto daani nunta malen ekani hasa koffato me harmendi misalaka male hulmale vias carry wima boda focus koffa mennane male adi hulmale den ama MPL ge oriha mozako baavir kogge inga harakatek gotum gendani den ama mi den me se faha ko fe import taku ge wa ke salmen hagegatu galmen ge mi addu international port balali kamuga wina mes kuludu fishi port balali kamuga wina mes mamagili port adi yegi turun hulmale terminal operations adi commercial hub minnani den TJT sarahadda mi north harbor ki be salmen ge kumfuni ge belngi dashun hinga detan mi huriha tantanu ge salamata rakateri kan kashor kuno almen mi ama MPL ge team ta addu city sha kuludu fishi city bes daturu kuram mundana hama eki kahal program ta session ta naga din mattaka mi dandiwaluga hama mi 23 december ki addu city addu international port ke hari duha buma ekega mi huriha be funna bes tahuni aris kura mi almen mi safety week hema maganu gotegga mi maleg faha kuri kamuga beena me salmen ku hama atul tereges mi faitu gendi duwasta ku gebes addu city ya kurdu fushi city gebes kuri gengos pawuri den nimmal kuriyam mi harakata gule ituru kame faha kulangut almen mi nimmalumuge kurin hama faha kulan beenum ba kamaki huriha befulum bes mi safety week ke mi kankama gule gotun almen mi tayyar ko furi program taka mi huriha kandetakuge malumat kurin utanu almen mi ahama huriha rayituna bes hissa kurumundane ya ikiga 31 december uga mi onna mi duvumuga port safety week ranga bariwan beenum ba huriha faratakum bes almen ge social media account tabballaba almen mi registry wumaffahu mi registry wan almen ge war bodu edumen e adimi registry vefa almen mi t-shirt gatumu mi dibe fasa bes almen mi hadiya mi kurani advocating rights of children aka hema huriha faratakum mes almen ge ummidaki we have gina faratakum mi port safety week ranga barun adi almen kumfuni mikura masakkatuga huriha befulun ge ebarudu libigendin almen mi kurani rajyega mi salamata rakka terikamaki mi port takuga masake kuraba huriha befulun mes adi eheni hen tandanuga masake kuraba huriha befulun mes mi safety and security yaki kiha muhimmu ichikkan angadi esagafe dirwala kurmattaka kurumungenda masakkaten hema mi masakkatuga huriha befulun ge barudu almen dibigin dani kamal men ummid kurani demi fada harakate kuriya gendang anota fashma mi havagutu kodatta fa salgun program avagutu kole deve fulun deviti samvara pada shukura da kona ummid kora mi fada ekeki harakatan hamma intizam ko kuriya gendaro amma government rokon hamma ben terina hammen wata amrayituna hamme wahakata nikas adevige dani kama मेरे मे प्रोग्राम का फाहग में कोलनी MPL के कुरिया गेंदा हरकत की पोर्ट सेफ्टी वीक देहा सिखाविस में हरकत की मी के कुरीमवेस MPL के फरात हम कुरिया गेंगस फावा हरकत देंगे MPL के फरात फाग में कुरनी मी के कुरीमवेस हम हरकत बोडो तरहीब लिबिगें दिया कमंगा दे मिफार वेसे तरहीब हम लिबिगें दान कमा इंगे नादे के फरात का टारगेट कुरेविगें बर बैर हरकत के हम कुरिया केंदवे उम्मीद है कि हम बेलतरिना हमें MPL के फरातुं के नमोलो मत के नस्ते विच कमा मेरे प्रोग्राम ने मलाफा वकीलाने बेफने सरा बाजर उफावरी दुआ कंगे दिन अस्सलाम वालेकुम